cikin gujopi kat no kata yang apa je pi Yesus Kristus ku experience ila de shibun ke syak kran ben re wat apa dengan syak ibenyo wat apa dengan syak kran ben ki bro da ke ci syak ri ki bro gape ye ke Yesus Kristus kat no ye palagi Judas ulah dia penban uit Petros ulah leni penban uit kini sipai kini kidong yalam kila iben kila kran ben ya uji sukres ndai penban udang itu udang lut panong kupa to mabiki da makile ya ke ka makimtip jen lala de mga mapi katong inut try kong to map iki labanta kile ke bumtip Uji Yesus Kristus halor ke jisha pensinom ben halor ke jisha kran ben halor ke